Ingabo z'u Rwanda RDF n'iza Uganda UPDF zishimira ko ibiganiro bimaze kubahuza inshuro eshatu bigamije kunoza uburyo bwo gukumira ibyaha byambukiranya imipaka ku bihugu byombi bitanga umusaruro ushimishije urimo no kongera ubushuti. Ni inkuru yateguwe na Ari Muhirwa afatanije na Nigena Oscar. Ni ibiganiro byitabiriwe n'ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda byari bimaze iminsi 3 bibera mu karere ka Musanze byiga uburyo bwo gushyiraho ingamba zo gukomeza gukumira ibyaha byambukiranya imipaka. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Lieutenant General Kayanja Muhanga bavuga ko ibyo biganiro bibaye ku nshuro ya gatatu bitanga umusaruro ku gucunga umutekano w'imipaka ku bihugu byombi. Iyo tuvuye mu nama nk'ingi twebwe mu buryo tuba twavuze imyanzuro harimo ko abayobozi mu nzego za batayo za brigade bakomeza kuvugana hakurya kugira ngo ibyo twavuze bidahera mu magambo. So rero bakora n'inzego zose ikibazo kibonetse kiganirwa cyangwa babonye bahita bakorana na rwego rugishinzwe ku mpande zombi. Urugero ejo bundi muri Nyagatare abakomanda ba batayo ba major Munarete na Colonel barahuye bakora patrouille yambukiranya imipaka bavugana n'ibibazo by'abaturage bemera kubwira inzego zishwe kubikemura. So ibyo rero byagize akamaro kanini cyane bisigaye birangirira kuri field. Umusaruro w'inama uri kugenda uboneka binyuze mu mikoranire y'ingabo z'u Rwanda za RDF n'iza Uganda UPDF by'umwihariko ku mutekano w'imipaka iduhuza imbere i Kampala cyangwa i Kigali, ariko uyu munsi ibyo bibazo bikemurwa n'abakozi bashinzwe kurinda imipaka kandi mu buryo bworoshye. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi avuga ko kandi bitarangirira ku mutekano w'imipaka ahubwo bikomeza umubano w'ibihugu byombi ukarushaho kuba mwiza. Ibyo mu confidence building hagati yacu mu bibazo byari byarabaye byakutanije mu myaka ishize. Ubu rero abantu banahura gutyo ubwabyo bituma abantu bongera bakaba bamwe bakakundana bakumva tukibukiranya ko nta na rimwe hari igihugu kizajya hagati y'u Rwanda na Uganda tuzakomeza tuba baturanyi ariko turi n'abavandimwe. Ubu rero izo nama zituma tugarura bya bintu by'ubuvandimwe. Ingabo z'ibihugu byombi u Rwanda na Uganda zitabiriye ibiganiro mu karere ka Musanze zagize n'umwanya wo gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ndetse n'ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika Jenoside. Muri ibi biganiro hasuzumwe imyanzuro yafatiwe mu biganiro biheruka kubera imbarara muri Uganda. Ingabo z'ibihugu byombi zasoje ibiganiro zishyira umukono ku myanzuro yemeranyijeho irimo kongera imbaraga mu gukumira ibishobora guhungabanya umutekano ku mipaka irimo n'abambutsa amagendo. Biteganyijwe ko ibiganiro by'ubutaha bizaba mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha bikabera muri Uganda. Ari Muhirwa mu karere ka Musanze. Nyakwa Minisitiri, reka tubashimire kuri uyu mwanya muduhaye kuri televiziyo Rwanda ikiganiro kigufi tugiye kugirana. Turibanda cyane ku biganiro bikomeje hagati y'u Rwanda Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko ku muhuza wa Angola. Kuwa mbere mwari muri Angola, Rwanda, mu murwa mukuru wa Angola ku nshuro ya gatandatu. Mu biganiro mwagiranye byibanze kuri inshuro noneho nyirizina. Murakoze. Nibyo koko kuwa mbere tariki 25 Gushyingo twari mu nama y'abaminisitiri ya gatandatu mu biganiro bya Rwanda, aho twari twamagariye kwemeza iyi nyandiko inononsoye bita Concept of Operations CONOPS yo gushyira mu bikorwa gahunda ihuriweho yo kurandura uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR uri burasirazuba bwa Kongo, umutwe ukorana n'ingabo za Kongo kandi washyizwe no mu ngabo za Kongo, ndetse no kuvanaho ingamba zacu z'ubwirinzi twashyizeho kubera FDLR ni kibazo ifite ku mutekano w'u Rwanda. Rero iyo nyandiko twarayemeje, ariko na mbere yo kuyemeza kuko bavuze ko yari inama ya gatandatu yabaye ku itariki 25 z'uku kwezi, hari habaye inama iheruka ari inama ya gatanu yabaye ku itariki ya 12 Ukwakira. Rero ngiye nabanje kubwira abari mu nama ibyabaye kuva inama ya gatanu, kuva ku nama ya gatanu kugeza ku ya gatandatu uko kwezi, ngira ngo n'iminsi nk'icumi n'ingahe, aho byagaragaye ko nubwo tujya Rwanda kuganira no gushyira umukono ku nyandiko mvugo ku masezerano, ariko kubigaragara iburasirazuba bwa Kongo kuri ground, kuri terrain, bidatanga icyizere cy'uko guverinoma ya Kongo ifite ubushake bwo kurangiza ikibazo, kubera ko
muri iyo kuva ku itariki ya 12 Ukwakira guverinoma ya Kongo yohereje izindi ngabo nyinshi iburasirazuba bwa Kongo, hazamo n'ingabo z'abarundi iburasirazuba bwa Kongo, ndetse inimura zimwe mu mutwe wa FRN wa wundi wa Paul Rusesabagina wari muri territoire ya Fizi uzana hafi umupaka wacu kuri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibyo ngibyo rero bikaba byaranakurikiwe nuko muri icyo gihe tuvuga kuva inama ya 5 yatangira kugeza ku ya 6 habaye ibitero nibura 27 by'iyo coalition irimo donc FRDC, FDLR, Wazalendo n'abandi ku birindiro bya M23 umutwe wa 23 wagiye ubasubiza. Bikaba rero binyuranye na masezerano twashyizeho ajyanye n'aka gahenge twashyize ku itariki ya 3 Nyakanga, agahenge katangiye ku itariki ya 4 Kanama. Ibyo kandi mvuze bikaba byarabaye muri contexte mu gihe perezida wa Kongo bwe yagaragaje imvugo yo gushaka guhiruka ubutegetsi bw'u Rwanda, yabivugiye mu ntara ya Okatanga aho yari ari ku itariki ya 17 Ugushyingo ku kwezi, avuga ko nibamuha ubushobozi n'uburyo bwo guhindura itegeko nshinga azahirika ubutegetsi mu Rwanda. Yarabivuze ibyo ngibyo bibwira abayobozi ba gisirikare n'abayobozi ba gisivile bo muri iyo ntara ya Okatanga. Hanyuma binakurikirwa rero nari amagambo rutwitsi yavugiwe ikoma kuri ya prison na ministre w'ubutabera Constant Mutamba, aho agaragaje amagambo y'urwango yibasira abatutsi b'Abanyekongo, avuga ko bazabica ko arabyitso, akibasira n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bitari ku rwego rwe nka ministre, kandi binyuranyije n'ibyo twagizeho umukono i Rwanda. Kuko mu nama ya 2 ya Rwanda yo ku itariki ya 30 Nyakanga twari twashyizemo yuko impande zombi zigomba kwirinda imvugo z'urwango n'imvugo zishotorana. Ibyo ngibyo rero bikaba bitarubahirijwe na leta ya Kongo. Rero ngewe nkaba narababwiye nti nubwo tujya Rwanda tugasinya amasezerano, tukaganira tugashyiraho umukono ku nyandiko mvugo, tugomba no kureba ku burimo bikorwa kuri terrain, kuko ntacyo byaba bimaze gukomeza ibiganiro kandi kuri terrain tubona ibindi binyuranyije n'ibi biganiro turimo. Ariko na nyuma yaho bukeye bwaho twakoze indi nama ku buryo bw'ikoranabuhanga. Nyakwa Minisita, mu bikomojeho by'ibikorwa bya coalition ingabo za Kongo, FDLR, Wazalendo, Abarundi, FLN, ibyo byose mu bikomojeho, ariko munavuga muti bari basabye ko u Rwanda rwakoraho ubwirinzi. Ibyo bikorwa bikorerwa iyo ngiyo ntago byatuma u Rwanda rukaza ingamba, ahubwo nimba tubyumvishe neza amagambo mwarayumviye ya Constant Mutamba, amagambo ya Perezida Tshisekedi nayo mwarayumviye, ni ayo magambo nyine atuma tugira ingamba z'ubwirinzi. Kuko iyo Perezida w'igihugu avuze ko afite gahunda yo gutera ikindi gihugu kugira ngo avane ubutegetsi, icyo gihe ugomba kwifata seriously, ugomba ko ni Perezida w'igihugu. Ibyo uko yaba bivuze kose ni Perezida w'igihugu. Rero niyo mpamvu dufite ingamba z'ubwirinzi kugira ngo ibyo bintu bitazaba. Niyo mpamvu ibyo nabizanye mu nama mbere yuko tunaganira kuri iyo CONOPS, kuri iyo nyandiko inonosoye yo kurandura FDLR no kuvanaho ingamba zacu z'ubwirinzi, kuko nangaga yuko dukomeza tugahura tukaganira tugasinya, ariko tutareba uko ibyo twasinye birimo bishyirwa mu bikorwa. Twebwe rero twavuze inshuro nyinshi ko dushyigikiye amahoro, ko dushyigikiye ibi biganiro bya Rwanda, kandi tuzakomeza kubishyigikira. Ariko ntabwo bizatuza gukomeza kubwira umuhuza, kubwira na leta ya Kongo no kubwira amahanga yuko ibyo tubona kuri terrain ari uko guverinoma ya Kongo isa nkaho iri muri ibi biganiro ku buryo bwa nyirarureshwa, kugira ngo yereke amahanga ko ishaka gukemura ikibazo, kandi atari ko bimeze. Ntabwo ari byo tubona. Bafite umugambi wo gukomeza intambara. Navugaga umutwe wa Wazalendo, navuga umutwe wa FDLR, hari Abarundi baje, hari umutwe wa DRC nawe waje, hari n'abacanshuro b'abazungu baturutse i Burayi. Ibyo byose ni coalition irimo umutwe wa FDLR
ufite ingengabitekerezo ya jenoside kandi ufite umugambi wo guhirika ubutegetsi mu Rwanda. Ibyo rero biduteye impungenge, ni nayo mpamvu tubibabwira kugira ngo bigaragare, babyumve, babifatire ingamba kandi n'amahanga nayo abyumve. Kurandura FDLR habayeho ubufatanye bw'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mubona bizashyirwa mu bikorwa muri rusange? Nibyo twifuza, ariko nkuko nakubwiye bitewe n'ibirimo biba kuri terrain, ntabwo kugeza ubu ntabwo biduha amahirwe, ntabwo biduha icyizere nako cyuko guverinoma ya Kongo ibifitiye ubushake. Ariko uko byagenda kose twebwe dushyigikiye amahoro, kandi twavuze ko tuzavanaho ingamba zacu z'ubwirinzi nyine ibyo bibazo by'umutekano w'u Rwanda n'ibikemuka. Iyo koalisiyo iteye ubwoba wayumva, ndetse n'imvugo z'urwango rimwe na rimwe zivugwa n'abayobozi bakuru ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba ari Minisitiri w'Ubutabera ndetse na Perezida uyoboye kiriya gihugu. Gukuraho FDLR biragaragara ko ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse n'ibitero biterwa kuri M23 biriyongera. Bishatse kuvuga iki nyakubahwa Minisita? Ntabwo twavuga ko M23 nitsindwa hazashyirwa mu bikorwa ibyifuzo bya Perezida ndetse na Minisitiri w'Ubutabera? Nk'u Rwanda hari izihe ngamba? Mbere na mbere nanavuze ko twakoze n'indi nama yabaye ku itariki 26 z'uku kwezi ku buryo bwa koranabuhanga, kugira ngo dukomeze ibiganiro ku masezerano, ku mushinga w'amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo, harimo n'icyo kibazo wari uvuze cya M23, kubera ko iyi CONOPS navugaga ikemura mu nyandiko ku rupapuro ikibazo cya FDLR, kurandura FDLR n'ikibazo cy'ubwirinzi, kuzikuraho. Ariko ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo ni ibibazo bitatu, harimo n'icyo kibazo cya M23. Rero twebwe twifuza nuko no mu masezerano habamo uburyo bwo kuganira, ko leta ya Kongo yakwiyemeza kugirana ibiganiro bitaziguye n'uyu mutwe wa 23 kugira ngo ikibazo cy'abanyekongo batutsi gishakirwe umuti burundu, kuko ni ikibazo kimaze igihe kitatangiranye na 23, kuko na mbere ya 23 hari indi mitwe deja na 23 ya mbere ya 2012 na gatatu, hanyuma ikibazo nticyashakirwa umuti. Hari n'indi mitwe ya mbere nayo yari hari SNDP, RCD n'indi mitwe. Niki kibazo rero nacyo kiganirwaho, kigomba gushakirwa igisubizo cya politiki, kuko uko bigaragara imvugo z'urwango zikorwa n'abayobozi, arimo Constant Mutamba, arimo ihohoterwa ry'abatutsi b'abanyekongo, ni ibintu biteye inkeke kandi bigomba guhagarara kugira ngo dushake amahoro arambye muri aka karere. Kongo kudashaka kubihagarika, nyakubahwa Minisita, komoje ko ari n'ikibazo kimaze igihe kirekire, kudashaka kubihagarika. Ni ikibazo kimaze igihe kirekire, nicyo mpamvu dukomeza kubabwira no kubwira amahanga yuko iki kibazo kigomba kurandurwa burundu, kigomba gukemuka burundu. Hagati aho twebwe rero nkuko nabibabwiye, ntihataboneka ubushake kwa leta ya Kongo bwo gukemura ibibazo, twebwe tuzakomeza nyine kwirengera no kurinda umupaka wacu ndetse n'abaturage bacu.